Ngiyanibingelela abantwana benkosi enkulu yakithi ehlweni laNazaretha. Sizovula inkonzo yesikhumbuzo sokuzalwa kuNazaretha ngesihlabelelo sekhulu nanye. 101 sicela umfundisi Mbatha wasesabathena sola esihlabelelo inkosi Mbusisa. Sibusi kwa abangcwele.
leli thuba sizolinika abafundisi ukuba bafakaze ngemisebenzi emikhulu nemihle enziwa ubabamkhulu bese lodwa lanele nesinentedelane inkosi nibusise. Amen. Bunani uvele mafi uzomi dama uzomu ngiyabonga abatwana baNkulunkulu inkosi zinibusise. Ngelana sihlangene indawo kababamkhulu nokuzalwa koNazaretha. Kuthiwa ke kuphakameni ngelilanga kwalethwa uhlanya babamkhulu liboshwe ngamaketango. Wase babamkhulu eyabuza ukuthi nimbopheleni lo muntu. Bathi laba ababemba nawe uyahlanya ushaya abantu masingasimtetelela isibhaxo esingaqhuma la singabaleka wonke umuntu khona. Kwasethi ubabamkhulu umqaqeni ngesikhathi beqeda nje umqaqa wavela wasuka ngejubane basebesho laba kade bemophe amaketango bathi sishilo sathi uyashupha suka ngejubane ephikelele phezulu esangweni wase suka umbabamkhulu afaka imini emibili emlonyeni washaya ikhwela ebhekise kule ndoda le. Yathi malifika ikhwela le ndoda yashayeka phansi. Yathi vuka lapho le ndoda yavuka isigaqa ngamadolo ezibabamkhulu sekuphelile ukugula.
Mawune inhlahla kaShembe uyabana inhlahla kaShembe. Sekuthi ke sisikhathi ubabamkhulu evela emsebenzini la eyenza yokuphilisa abantu, shumayeza abantu. Ezokwehla estimeleni ePhoenix. Kanti khona ke owesifazane la osuka eStenga begulelwa ingane ngothando lengane yakhe le lo muntu wesifazane uthema egibela isitimela esuke odokotela babesanjelwa ngalezi zikhathi udokotela eyakuyena wasePhoenix esuka eStenga yena ayehleke ePhoenix aye kadokotela ingane yaphelela esitimeleni phefumula kodwa ngoba wayinethembe ithanda ingane yakhe wacabanga ukuthi udokotela uzomsiza mayefika kudokotela uthi udokotela akasebenzi ngeyidumbu usezoshayela laba abathatha idumbu bayithatha ingane bayigcina emakhazini ushuthi lo mama noma lo muntu wesifazane ngothando lengane yakhe waphindwa iphatha nje wade iphetheza nayo waphindela emuva ngiba ngithi abanye abantu babenenhlanhla kaShembe wathi mayisezogibela ke esephindele eStenga kulesitimela egibela kusona kwakwehla ubabamkhulu mayehla ubabamkhulu uthi uyayibona lento ubabamkhulu wayibona izinto engakenzeki abone nezithekile wase yabona ukuthi lengane eyiphethe umntwana osihambile iphuma kudokotela uyezwa njalo lo sisi ukhuluma uyaphimisela noma lo muntu wesifazane uyaqakeka lo muntu wesifazane uthi ngabe ubone kanjani ukuthi ngiphethe le ngane esifile ngixoshiwe kadokotela wasethi babamkhulu umntanami uyabona ke le ngane yakho njobe isihambile imboze nje kanjalo uyabona la yokwehla khona uyothi mawuyimbulu ifica isiphila waseze lo sisi waseza njengoba ubabamkhulu eshilo bangayimbuli ingane wahamba ngene esitimeleni sami isitimela wathi mayesehla lapha eStenga wasethi ake ngibone lento athi showile wababa waseyimbuli ingane wayifica ingane isiphila waseyikhathaza ke lo muntu wesimame esengakubo esefuna lo muntu omphilisela ingane wagibela isitimela wabuya wenza ngala ePhoenix wasebachazela ePhoenix ukuthi ngihlangane nomuntu onje kanje base bebona abantu uShembe bamiyalela ukuthi kuphe phambili waseya nalengane seyobonga kuphambili Kosi busisene kuzwira Ngane kanza kwethu ngicela ukubonga nje kakhulu obaba babangeli babangeli benkosi nakusasa nibambe kanjalo noyithola inkonzo akukho lapho ngenaphutha khona ubaba mkhulu uNkulunkulu babamkhulu lo phambi kwami akukho la ingazange nyathele khona akukho ngoba ngisho le Mozambique ngisho wonke lamazwe abantu abamnyama wafika lapha ngizokhuluma ngaye mina ehambise mina emdletsheni athi ngayiphika lo nto sethiwa ngifunda incwadi ngayifunda incwadi yathi mzukwana uAbraham ebusiswa uMelkizedeki uJakobe wayekhona kodwa kamzalanga
wahamba wafika wahlabisa waqala wathumela uhlabisa kithi uzofa umntana enkosi wahlabisa hamba ungiyele kumbatha lapha ya imatshe emhlophe umtshene ukuthi ngiyeza kuye ngithunywe uJehova uthi angizomthethelela onke amacala wenzile nasazowenza ngoba uzohlala emhlabeni la kwaphenduka khona baba kana ngumfundisi unqumalo wasephuzanele wayehamba njengoba sihamba la endleleni sihamba nezingunguluzi zikashembe ezinye ezithanda khona lapha endleleni ayikhethe unqumalo wamkhetha ushembe amabhokisini wathi my partner isiqiyo baba mkhulu nabantu ayihamba nabo wayesemisa abantu wayesekhomba umbathe ephezulu emabhokisini wathi umuntu wami loya ya loyo lapha phezulu umuntu wami uthi kunqumalo awu lo muntu umbona ngani umuntu okude kangaka ukuthi umuntu wakhe mayifika kuye futhi awusabona mbatha nceku yenkosi uyagoqa umbatha uthi yebo baba awusufikile yebo mhlabezi ubaba la halal sakona wahlabisa waqhuma udlunkulu wathi akancwadi waqhuma wafa ukujabula wayesethi akancwadi emashinyane entambama wayesethi ngiyeza mbatha ngithunywe uJehova uthe mawulala etsheni nami bofe ngilale kulelo hotelele mawulala esihlahleni ngifike ngilale ngaphansi kwesihlahla wagijima umbatha wayobikela induna wabikela amakhosi inkosi yayikhona uNtamnemitho emkhetsheni uNtamnemitho wakhipha izinto endlini wathi ayisindi indlu ushembe mayifika uzofika ngenela wafika wabangwa enhlwathi namhlanje isekhona lezo phambana lapha phika abangwa khona wayengekho umbathe zama ukulungisa ekhaya mayifika lapho bathi abanye na indlela ebhekele wathi yaphi bathi yakonkosi wathi cha ngithunywa ngenkosini ngithunywe la kumbatha iphe yakombatha akekho yaziyo waqhankisa lukaza esumatlenyama noma loyo sathi ngiyayazi sasingeyili Nazareth wathi hamba phambili mntanami ungikhombisa indlela wafika lapha ngolesihlanu taka 18 December 1932 wafika lapha eVuma mayifika lapho wafika hlala phezulu kwetshe lelo tshele enzima anga namhlanje wafika hlala phezulu kwetshe wamemeza kathathu ngolaka wathi wembatha ubaneni imbangayo ngiyabuza nibanga bani waphendula impumputhi uZefania usemgetheni wayengabona emehlweni ayiphele nazi ngibona sezande esontweni manje ayiphele nyazi lesona ayiphele impumputhi esontweni wayiqeda wathi cha nceku yenkosi ubengekho umbatha lapho ububangwa khona wathi ho anibokwazi ukuthi nibanga abantu wangene kuguqa owayelele kuyinyawo zingaphandle kwakuyifana naguqa wagcinisa lishiya ukuthi lona lapho umbathalala khona wathi ngo9 ngakusasa ngesabatha wazamazama umhlaba wabiza ingane zamantombazana wathi ayiqala iculo ayingakabhala amaculo zithi kulongo lomkhosi sizwe ngezwi livele emafini umhlaba esinawo uyazamazama awuthi thuthu uyesu uJehova wavuka mhla ka20 kuDisemba wayemfuleni ingwenya ikhona namhlanje isha yonke imfula lo mfula usala ukhona wayobhabhathisa khona abantu abasebetholakele beshunyayizwa umbatha ngilanda indaba kaMbatha babethwene kanjani kude nayo kodwa babetholene ngengalo ayigula kuyo ingapholi bahamba futhi abaphaphasa laba tengwenye lapha emfuleni babuya nabo kwase kukhishwa inkomo embili umbatha wayesebenza ehlakula amasima kwakhumala ngoba wayegana umandla ngamandla abandla ngamandla ngamantungu ehlakula amasima khona bezomholela inkomo mase ufika ushembe uyoyicela le nkomo ibless le nkomo isithole uyoyicela kulabantu ukuthi ngicela ninginike le nkomo ngihlabisa ushembe sefikile
induna yakwamthetho yakhipha iduna elintenjana mazi sesibayele izinkomo kulolome selungela ukubulawa yaphuma le eyisithole ngomoya yaya kushembe esendlini babo yasidla isikwenetu ithi nje mthatha kamayekisi umnikazi wento zonke cha mntana mangisidla isikwenetu mina baba ngikwenetiwa ngiseyosibambatheni mina ngokwakho imali futhi baba ngenzalo yami umbatha uyoyalala emlazi court ngenzalo yami waseshaya indweba yakhe le imvuthuthu ngiyabonga mbatha mntanami usungiphile ithi lenkomo kusiye yakho ingekwakho imali futhi uyoyalala emlazi court ngenzalo yayo usho umlomo wathi maNkulunkulu abanye uNkulunkulu nangiphambi kwami yayekwa inkomo labulawa iduna leli elikisho induna elintenjani labulawa kwadliwa 1952 usengikhona ngelusi inkomo waboshwa umkhulu waboshwa kanye nobaba ngayo inzalo yenkomo waboshwa kanye nobaba emlazi court lagcwaliseka izwi ekabhombela ukuthi ngenzalo yale nkomo uyolala emlazi court bombela uNkulunkulu amen yabona nje laba abantu abalapha ngaphandle laba bathi nivumela abantu begule esontweni ngiyabonga ukuthi angibangabikho khona ngiyakubonga lokho hayi ngiyabonga shembe ungivikelile hawo ucotshe ushembe ngephupho wakwethwesiki ngephupho phela kusekwedela kusenkwedela manje akusikhona asambe ensonyazini sicotshwe unyazi thina ayicela ukwehlula ngizoke hlukumezeka kakhulu ngoba lento ingicasula kakhulu manje baba manginaka umbhobho bafana tata basinda ukuphephisa Amakhosi dwala elihle siyabonga baba ithubo siphalona sibonga Nkosi yamakhosi ukuthandwa uwe noma masizwa ukuthi kwakungelula makufanele uze uzosebenza umsebenzi ongaka sibonga ke Nkosi ukuthi uthema usufikile sekukhona wakhethayo wasikhetha nathi Nkosi yamakhosi ngoba ukubala
akukhona ukuthanda kodwa ukuthandwa uwe siseyinsukwini ke lapha okufanele khona ngabe senza zonke izinto ezinhle size senzelane ngisho sodwa into ezinhle sibonge uNkulunkulu ukuthi hawu Nkosi wasithanda ezweni lakithi Nkosi yamakhosi sikhule sazi ukuthi besixoxele obaba ukuthi wafika uShembe ngakhona bathi ke nabe ikhuluma indaba abantu abadala bathi kwakuyisikhathi sezimpi izimpi ezazikhona zomhlaba uma efika uShembe ufika uyabuza ukuthi apha amadoda akulelizwe kuthiwa hayi mntu kaNkosi amadoda wekho asempini uthi hambani niwalande nimjuni watshela ukuthi ayiphi yaphela manje ababuye bezekhaya efikela emzini wakwaNtombela aseyabuya kamadoda wathiwa cha lade kukhona umuntu esingamazanga ukuthi unhloboni umuntu uthi lo muntu buyani impi siphelile kodwa okukhulu kakhulu kube nesikhathi lapho unyazi lwezulu luhambisa u1 day ngapha enquthu ngala ngisuka ngakhona insizwa yakwaNtombela ithi kimi mfundisi ngibone ebusuku kuthiwa njengoba kuza uShembe kufanele kube khona esikwenzayo thina abantu bakwaNtombela ngoba uShembe wafika la ekhaya akazange enzelwe lutho emva kweminyaka emidala hawu Ntombela uthini na uthi manje yangihlupha lento ngoba anginalutho bese ngithi Ntombela uma sikuphi inkomo sakuthengisela ungana u500 khona phela lenkomo kuzobe yakho uthi ke yena cha ngawuzama ithi ke Ntombela letha ke u500 sokuphi inkomo sakukudayisela waseyawuletha u500 lento engikhuluma inobufakazi uthe uma ifika ubaba lapho unyazi lwezulu efika nomfundisi uNtombela ngabathatha labantu ngabanikeza uNtombela ngathi Ntombela nazi indaba zakini awubaqhube laba bantu laba uba sezulwini bayohlabisa uBombela ngoba iphupho selifike eqala lathi akenzelwanga lutho okuyikho okwenza ukuthi sikhulume nje siphumele obala sithi uShembe uNkulunkulu amen ngoba lena indaba endala nathi sasingakabikho sonke kodwa yavuka mase kufika unyazi siyabonga kuqabadelo wakithi ebuhleni bamaNazaretha sibonga uthando sithande ngalo Inkosi busisene ekuzweni ba ngiphe baba
Nkosi yamakhosi umfundisi umpele wasentabeni lasemzini eJolvet. Nkosi yamakhosi ngithi angibabaza ubukhosi bakho nobukhulu bakho. Ngizoxoxa ngathi ngixoxe inganekwane. Ngicela ningilalele. Uma waya lapha eDalton umama nje wenkonzo engekho kule nkonzo yamaNazaretha wafika lapha eDalton inkonzo iphethwe umfundisi uMadlala yasemini ebabaza indaba zikaBhombela wababaza kakhulu imisebenzi kaBhombela wayeseshayeka uma kwathi masekunikele wayesehambe segaqa eyakuMadlala wafika athi mfundisi nguzwile konke okushilo kodwa manje ngithi ngiyabheka mina bambe bed ngeke ngisakwazi ukuthi ngigene kule nkonzo ngoba uma ngase ngiphase itshe sengiyabona ukuthi indlela nokugcina seseduze ngicela hele bambe qina njengendoda ngicela njengoba uthi uBhombela uNkulunkulu ngiyacela ukuthi ungicelele kuBhombela ukuthi ahambe ayobheka eswini sami ngithole nje umuntu oyedwa awuyena ozongigijimela ebafaneni bami ngangile ePortshepstone ngiyiphoyisa ngazinanyaka nje indaba yokukholwa angiqondile ke lapho iqonde ukuthi uMadlala noma benze isifungo bathi uMadlala ngiyafunga ngithi uBhombela uNkulunkulu uzohamba emndenini wakho ayocela ingane eswini sakho kuzona ezobe iNazaretha njengoba wanikela nje imali encane kwakuyisikhathi sakudala kakhulu uthi uphopha kwento enkulu kabi ngoba wothi umuntu osheleni khumbula ukuthi umgqonqo nje washo kwaswethu ngaso sikhathi wawuyisenti wawuthi uma uthenga esitolo unikeze ushukela nje mahala unikezwe uwafwese kugoqoza uphuze ngalezo sikhathi kwakubuswa nje ungafani namanje kodwa ngisho ukuthi kwaba isifunga abasifunga bavumelana emva kwaloko ngase ehamba kuBhombela ngifuna wangithola ePortshepstone ngeke ngisalanda kwenzekana ukuze ngibela kodwa enqonde kona ngizofakaza ukuthi ushembe ngempela uNkulunkulu ngoba uhamba ongilanda namhlanje ngilapha phakathi kwenu amen ngiyacela kuma uNkulunkulu ayikhumbule intombi kaMthembu ezalomandlovu ayikhumbule ayibheke lalapho ikhona ekhayisela isibani nabe kuyibi ikhayisela isibani la ngihamba khona ngibe indoda emsaba uNkulunkulu ngiba ngingabo mngani noNkulunkulu ngibe nje umuntu omsaba njalo ngize ngihambe emhlabeni ngimesaba ukhona ingane la yasemthwalume ngizoshiya nje bese ngiyavala ngokusheshsha ukuze kuthole nabanye khona ingane yasemthwalume ukuthiwa uSabeka Ngcobo iyayizalwa uNgcobo kodwa izala uNgcobo kaGumede ithi yayilusa inkomo
zakhona kaGoli sekhulile nje yomfanyana elusi inkomo ithi ngolunye usuku yabuya ekweluseni yabuya kunetha kakhulu ukhulu wabasekhelela ke ukudla wenikeza wayibasela umlilo yadla yameqeda ukudla yasefike lobuthongo yalala eduzane komlilo kanti kunenkukhu efukamelayo emsamo yaphuma inkukhu yashama pheko yandizi kwasuka umlilo wahlala phezulu endlini yotshani yavuthi indlu elele unina ethatha ukhulu wake ethatha umgqomo eyokha amanzi wathe phansi emfuleni wabona kushunqa intuli bheka phezulu ekhaya waphuthuma washiya phansi umgqomo wathi wafika abantu sebengungile umakhelwane umlilo sowudla amagalane emzini engasakwazi ukungena wakhala ukhulu wakhe ezungeza engazuzokwenza njani kodwa ngoni ngane umntanami ngizothini kodwa umntanami nayi ingane ibhubha ngaphakathi washa kakhulu umlilo waphuta kakhulu ngabastafuna lutho usondela ingane ilele waqala ukuthi ingane yakhe yothula wasekusokuyokhalla imali ahle njayo otholakala kwasembonile kade ehlezi khona sizobona ngamalahle uthi washa umlilo uzwe wawohloko uthi lo mfana into ayibona wabona umuntu egqoka zomhlophe nejazi nesigqoko esimnyama uthi lo muntu ephethe ubhoko uthi wafika mkhomba ngobhoko phakathi kuliyo engaboni yanonto yasha wathi Nkosi yethu simakade Nkosi wathi ehla moya wadlula wathi umethi zonke izono masiphele uthi kwaphuma ishidi elimhlophe lafika lamboza leshidi elimhlophe uthi wabona sekuphelela abantu sokuthenya kwawo thokule waphelwa thinya wathi mefulathela uthi wambona la ngemuva bhala ngamagama amakhulu ukuthi shembe amen uthasuka lapho uthi wathi unine lakuphela yonke into sokushunqela phansi sokushunqa phansi ukuthuka amalade sokubheka ukuthi kuthathwe manje na kuthelwa amanzi kucishwe lamalade kuyophalwa la kade ehlezi khona kwazakala umfana ekhwehlela ngemva kwakhe walaba basebekakele lo mlilo wathi uyabheka awunangu usabe osukume sabe bakubona ukhona khona la walapha ngiqolokole emzini osukume sabe umengenya bakubone sukuma ume nangiya owaphuma emlilweni phakathi uvuta nangiya usabe owaphuma emlilweni uvuta phakathi bambonisa ngemuva kwabo kulongendaba esinjalo uma sithi ushemba uNkulunkulu akekho omunye ngaphandle kwakhe amen bathi kuphela silungisa indlela yethu umthetho kaNkulunkulu awuvumi umuntu angene esimodeleni afake izunya legolide umthetho kaNkulunkulu awufuni ungeze kube khona into ezingezayo engekho emthethweni utholakala sobhiqinwele umdala ezimnyama kodwa kufanele sibe mhlophe umthetho kaNkulunkulu awuvumi ukuthi umuntu afake umlomo oyinsiyano obovu umthetho
kaNkulunkulu awuvumi umuntu ukuthi afake izipho ezibofu kodwa zimhlophe. Umthetho kaNkulunkulu lo ugagalelo kwathi ubhombe usitimela samampondo. Uthi abatshelwe abantu njengoba njengamanjena abefundisi bakolopha umkhumbi wonyazi bayosula benza zonke izinto. Awuvumi lo mthetho kaNkulunkulu ukuthi umuntu oyisangoma agezwe mfuleni abuye athoke igqoka umNazaretha esebhabhatiswe efaka amabhonko ngoma. Khipha amabhonko ezandleni ngoba soyinazaletha. Khipha umhlali emaqaleni ngoba soyinazaletha sowagezwa. Mawutholakala unjalo umhla ka1 soli khona amasosha azokubamba ke konyaza akhomba indlela. Ngeke kushaya akhomba indlela ngeke ungene kulomkhumbi ngoba sawulungisele unyazi ukuthi uma kwehla lo mlilo ngoba umhlaba unyazi uma wehla lo mlilo lusithatha unyazi singashi kulo mlilo. Inkosi obesamazweni yesizwe. Ngiyayikhetha inkosi yasebuhleni. Nkosi baba yakuthanda Nkosi yamakhosi. uNkulunkulu omdali wezulu nomhlaba. Ubukhulu bakho banzi. Awulinganiswa namuntu wena baba. Lo ukhulumayo umfundisi ukhaya. Igama lami ngalifo gogo. Wathi usuququbele. Angazi baba ukuthi uma kukhulunywa ngendaba kaBhombela ukuthi mina ngayikhuluma ngithini ngendlela unyazo loNkulunkulu ngakhona. Baba ngicela ukuthi ngibe mfishane ukuthi ngicela uNkulunkulu angisize ngingakhali. Ungelekelele baba mangikhuluma amagama amabili njengoba kwenele uNkulunkulu wami. Wangithanda baba esikhathini esinzima baba. La kwakungasekho khona mama, ngase namphoyithu, ngase nadadewethu. Ngaphuma endlini yami, ngizange ngibuye ngiye endlini yami. Iminyaka ewu13 ngihleli nawe baba. Ungibhekile uNkulunkulu. Ungelusile baba ephungumeni eziningi emhlabeni Nkosi. Wangikhombisa ukuthi wena uNkulunkulu. Lo Nkulunkulu lona engimlandelayo akusiyena wami ngababa. Uyipray. Kodwa baba ngibabaza nje ukukhulu bakho Nkosi. Ukuthi wena wangivikela emaphubesini Nkosi. Wangivikela baba endaweni eziningi Nkosi. Baba uyangithanda Nkosi. Noma abantu bangathi abangithandi kodwa wena uyangithanda Nkosi. Ngoba ukhombise mina ukuthi uyangithanda. Ngake ngahlala baba. Ngahlala baba iminyaka emibili 2 years ngagezi. Ngaze ngaba nezintwala.
intwala ngiyayazi intwala ethinjani ngangibafihlela nomngame ngimfihlela ukuthi angigezi nempahla engiziphatha ngaphansi ngisigisi kodwa wena wangithanda noma senginuka wangithanda Nkosi intwala ngiyayazi baba ngayibona intwala baba inkone lena ela emphethweni webhluku eyasekhanda imnyama baba wangithanda Nkosi ngimanikiniki ngaselutho nje kodwa wena wakhombisa uthando Nkosi okungithanda uNkulunkulu wangigeza Nkosi ngensipho yakho yasezulwini wangisekhena ngazalwa baba ngonyaka omusha nyaka wami uqala nyathele eKhenani kodwa ngithanda uwe baba ukuthi ungibonise ngisela emhlabeni ngibona iKhenani ngoba bengingayazi iKhenani kodwa wena wangithanda uNkulunkulu uma ngakwazi ukukubonga noma ngakhuluma ukukhulu bakho ukubanza kangakanani ngeze kwangisizanga lutho kufanele ngubonge baba ngoba ngiyakhumbula ngelinye ilanga baba la kwaphela khona ukuthi angiselutho emhlabeni asekwemphindile ngoba mina azange ngikhumbule ukuthi ngiyobe ngiphile bomNazaretha futhi zange ngicabanga ukuthi ngiyobe ngiphile ngibe yikhulu ngangazi nje ngazatshela izingane zami ngathi mangifa ningayi ukumtshela ubaba nimiye kubaba namtshela ngoba uyangibona lapha engikhona uma ningcwaba ningcwabe ngebhokisi ngoba vela angilutho emhlabeni konke baba ngangikwenza ngangenza ngazoba uthi angizobe impine bewumuntu wangithanda Nkosi ngelutho ngiyazibongela uNkulunkulu kuwe ubanzi bakho nobukhulu bakho engibinganisena lutho namhlanje na ngikulomuzi ngiyakhala ukungafika kulomuzi wakho ngakhala lokho nje mangiphumela phandle ngiyakhala mangibona abantu ngiyakhala ngikhumbula ukuthi kuba baba uNkulunkulu unyaza akangithandanga bengiyibona kanjani lento ebonwa ngabantu bonke emhlabeni ngiyazibongela uNkulunkulu kuwe angiqonda ukuthi ngishumayela ukuthi ngicela nje ukuthi ngisibongele kuwe kodwa ngiphume emgodini maNazaretha mawufika isikhathi sesabathu ungazi uzoyaphi mawufika u23 ungazi uzoshonaphi mawubona abantu bephethe iMnazaretha beye emasontweni ungazi ukuthi uzoya kuphi ngikhumbula ukuthi ngelilanga ngathatha intambo ukuthi ngizozibulala ngoba ngibona ukuthi angilutho vele ngoba ngangazange ngize ngibe lutho ngaphandle kwaShemba wangithanda ngimncane wangelusa ngena baba wangikhulisa uma sengisuke kwengabodwa akusekho into engiyo kodwa wena wangivikela ngoba wafisa ukuthi ungibonise baba lobu bukhulu bakho basezulwini kodwa ubuhlungu obukhona baba nginabo ngaphakathi angithola ukuphumula Nkosi yamakhosi ngoba kulomgodi lo ngangcwatshe kuona kwakunabafowethu engangcwatshwe nabo base kulomgodi bayasha njengoba ngikhuluma nje kwakuyisabatha nje cela uNkulunkulu azabakhumbule lapha bekhona abazi nabo ukuthi bakhona bawumsebenzi izandla zakhe phandle baba kunamabhubesi akweshele ebusuku akweshele mina bathi qoma mina lothi qoma mina kodwa ngemphoqethi la uthi nje ke ngingabambezeli okuningi uNkulunkulu lokho engikhuluma ekuningi kodwa ngikhuluma igama elilodwa ukuthi uShembe uNkulunkulu ubaba ungizalakho wambona ubaba uNkulunkulu ubaba ungizalakho wambona uShembe ukuthi uNkulunkulu etshela uJabulani ukuthi ukhona umuntu lapha ogama lakhe lunguShembe isibongo sakhe ngokwaShembe ubaba wathi mayezwa leyo nkulumo leyo yamphatha kabi leyo nto leyo ukuthi khona umuntu ongathiwa uNkulunkulu ngiyikhulume ngishumayele ngoba mangahle ngishumayele kuba sengathi kuyinkonzo yami kuthatha indawo yodwa nje na wathi ubaba mayisayikholwa umfundisi wasemishini lapha na eNtombe wathi ukuthela kabi ukuthi lo muntu lozoqeda abantu bameso ngoba kwakuphenduka abantu ababesesontweni lasemishini bakholwa uShembe lo mfundisi lona wayesecela ukuthi bafundisi bakho ukuthi ngicela ukuthi ningishintshe ngiye kwenye indawo ngoba khona umuntu lapha oshumayele indaba kaShembe abantu
bayaphela esontweni baya kulo muntu lo ngcono ngihambe manje ke ngiye kwenye indawo lapha ngathi ngisuke phambi kwalo muntu lo mfundisi wabopha imthola yakho ya Good Friday wathatha isikhwama sakho sikaXeshombe wahamba wathi eseyintabeni engakafika eDumbe waphoseka emgodini phansi emgodini mayofika phansi emgodini kumnyama mayithi ukuthi isandla akabona ukuphela khona umgodi mayithi phela isandla asifike ufuka khona umgodi kumnyama wathandaza wathi Jesu Kristu Ndodana kaMaria ngiyakwazi ukuthi wena uNkulunkulu umdali wezulu nomhlaba uNkulunkulu kaAbraham Isaka khiphi kulomgodi lona kodwa azange azafika uJesu noAbraham azange azafike noMusa bazange baze bafike uthi nomfundisi lona mayilinganisa uthi ngiyethemba ukuthi kwakuzinsuku ezintathu ngihlele emgodini ngingawathola amanzi ngingakuthola ukudla uthi ngase ngisilungu sengiyeka konke ukuthandaza sengithi Jesu waseNazaretha uma umphefumulo wami uphuma ngicela ungemukele uyombeka eJerusalem ngoba uzuthi izwi laseJerusalem akazili lapha ebuhleni ayibonkuzi amen uthi wathanda wathi bayiqeda ukuthandaza sithi amen wasebona ukukhanya kuza kuye wabona umuntu osala wathi bayifika lo muntu wayembuza wathi uyangazi mina na wathi lo mfundisi angikwazi wathi mina ngumshembe mina ngumshembe mina igama lami ngumshembe uyabona lapho khona ngeke uphume la ngoba lapho uJesu akafiki lapha uAbraham wafika ufika ushembe kuphela yeah uma ufisa ukuthi ngikukhipha ngizokhipha kodwa uJesu ngeke akukhipha uthi umfundisi wasesuka lapho lo muntu lona ogama lakhe ushoma somqedane wathi mayiphenduka ethi kwavutha umlilo wamemeza umfundisi wathi ubaba akasakhumbuli lemuntu ukuthi ucasulo ushembe nje bese zafikile lapha wathi baba ngikhiphe baba wathi ngizokhipha wathi ubona la uJesu ngeke akukhiphe la munye umuntu ongakukhipha la uBhombela khona uhlala umazi ukuthi ukhona uBhombela la emhlabeni nasezulwini ukukhiphe kule ndawo ngeke uphume kuyona uthi wasebona ngizothumela umuntu wami lapha khona umuntu wami ngizomthumela lapha mayefika lo muntu wami lapha kuwe umbambe ungamiyeki uwezokhipha lo muntu lo uthi kwaba umsuzwana isikhashana kanti lo umgodi omdlambila umdlambila ubuyela uzingela khona ufuna khona inyamazane uzwa iphungu umdlambila uthi khona iphungu la le ngifuna ko lila ebugodini wami kwehla indiza wathi mayefika kumfundisi wathi ushembe lapho hleli amikho wathi mbambe yeah uthi wasembamba bamba umdlambila umbamba wathi ngithi mbamba ungamyeki uthi umpinhlambila wadonsa wakunyukela nawe wangaphansi ongaphezulu wamemeza wathi ungamiyeki mbambe umumiyekile uzofela la wena ingcwaba lakho lizoba khona la umphefumulo kuzohlala la mbambe lo muntu lesilwane samdonsa lo muntu samdonsa simhudula saphumela ngaphandle naye sathi masiphuma ngaphandle lapha nesikhwama sakhe umdla ubuyela phakathi emgodini washo kakhulu lo mfundisi wathi mkhulu shembe amen mkhulu shembe amen wagijima akayanga emishini kodwa wagijima ufuna ukhanya ukuphi ukhanya ngizomtshela ukuthi ushembe uNkulunkulu amen Nkosi enikuzileko amen ayamenywa uzani azane yefaleno
Baba Nkosi yamakhosi ngiyakhuleka Nkosi yezulu nomhlaba ngiyakhuleka kobaba ondaba ezitho ezakubo khuleke koza kwethu bonke ngezitulo obabeke kuzo Nkosi yamakhosi nami ngiyabonga uNkulunkulu weAfrika noma ngiyisoni nginje kodwa wena uyangithanda wena uNkulunkulu kusukela emandulo kuze kube namanje awunaki noma umthetho wakho ngingawugcini kodwa lokho ngithandile igama lenkosi kalibongwe maNazaretha ingcwele sukumela nje abe mabili Nkosi yezulu nomhlaba ngibonga unyathele isabelweni awunganyatheli isabelweni ngenxa nje uthando lwakho nyazi lwezulu igama lenkosi kalibongwe maNazaretha ayingcwele njalo indaba kaShembe iyangimangalisa ukuthi inhloboni einhlobeni zikhona ubani ongakwazi ukumchaza kakuhle kwaShamaXhosa ubani ungamchaza kakuhle ukuthi ngubani lo ngizokhuluma indaba yakwaMalume wami yakomenziwe ngeke ngikhulume eyakithi ngoba abakithi babe ngamaRoma inkosi inyanga izulu ithi amaRoma ayawuphuza ukuthethelelwa ngoba wona adukisa abantu ayibongwe inkosi mhlambe ekho lokhu bese nyanya nje thina siqhamuke enkonzweni lokhu besohloloza bethi hey wena uyisayoni wena hayi wena uyisayoni wena uthi hawu kanti lezayoni ziyenzani noma seziphakathi kwabangcwele noma seyibekwe isandla noma seyiphuma emanzini noma sezidluva selina noma seyiphuza amanzi kaShembe kodwa ukhethululo lumo hothi ya Jesu bantwana bakaNkulunkulu ilanda indaba eyodwa ukuthandwa ngingelutho kuthiwa hey lo muntu omumbi kangaka kodwa kwakwenze njani bengishaya abantu ukuthi bangishaye ukuthi bangikwaze ukuthi bangikhuthuze kungekho lapho engibalekela khona igama lenkosi alibonke Nkosi ngicela ukubheka kuwe Nkosi yamaNazaretha ngoba wena unothando thanda nezinto engelutho nje uyithande ngoba umnikazi wezinto zonke akabonga uNkulunkulu ngizokhuluma ngekhehla laseKhakomame uluphopho olungemtshinga umqokuzo unkobezi lukhulu uma wami wayezalwe insizwa lensizwa ibingalona iNazaretha ithi inyanga izulu ubaba inyanga izulu uthi khona amaphoyisa amangayigqokile ingubo emhlophe ongababuka wena uweye uthi ngiwathumela amaphoyisa amthi anibheke eMaNazaretha uhamba kwenu ukuthi kuyophelele yini kuyathandeka nezulwini kaShembe kayibongwe inkosi ubaba mkhulu wayengelo iNazaretha okuyindoda nje numzana nje wayemkahle angathi luphopho lapho khona phela ungibheke ekhehla nakwethu ungibheke nje ungiphi imali ngaze ngife ngenamoto Nkosi nyazi wezulu ngiphi imoto usungiphila incwadi angibe nencwadi ongiphezona uphinde ungiphi imoto ngiyayicela baba le moto kuba kuya ngami bengizothi ungapheli lo nyaka ngayigibele manje kama lenkosi alibongwe ubaba mkhulu ugulile mayise retire emasotsheni eganiwe ngabogogo abathathu intombi yakwaDludla intombi yakwaMpungose intombi yakwaZulu ezala umame wasehlatshwa ukugula ethole isizulu
ekhaya lakwabo bathi ngoba ngeke bamelane naye enkantolo yenkosi kungcono bamphosela into layo esitwaleni besizulu yasiyamgulisa leyo nto wayesiyagula ubabamkhulu kwahanjwa kwayiwa lapha ya ubabamkhulu kwamehlula kufa ogogo sebehlala ndawonye yonke imizi yakwabiyela lapha emangidini ngakubaba uGumede lo oyintshebe lo ihwanqa le ayike washona ke uLibhopho mase shona uLibhopho babuya omakhelwana abantu esibhekele kubona bebenothando bebenenhlonipho bezilelana bethandana bahambisa ukumala lapha singathi abantu bakwabiyela behanjelwe umnumzana wekhaya kangakabikho mina ngiyaxoxelwa awushemba uNkulunkulu impela noma inkosi inezono kodwa ungangilahli ngoba umlahlanga ubabamkhulu awumnakanga nobabamkhulu alone Nazareth kodwa ngiyacabanga ukuthi khona into wayibona enhlizweni yakhe ukuthi inhliziyo yakhe ibiyenza kahle emhlabeni ngaphandle kwengubo emhlophe ngoba ukholo uma sengubane emhlophe ongayi ngaphakathi akwenzi lutho kuwe shembe ukholwa okuhle okufuna ukuphenduka umuntu abe umntwana kaNkuluNkulu kungasho umlomo kushizenzo ayibonga inkosi wahamba kubaba mkhulu kwase kulungisa ukulungiselela umncwabo mawusulungiselela umncwabo umuntu esikhathi engibheke ngaso ubushona namhlanje ekusasa ekuseni sekuyambiwa usiyancwatshwa futhi ngcwatshwe emakhaya hayi enkawini inkawu ngizitholela eThekwini uthi umuntu ungcwatshwe enkawini wathi mabisebemba lapha emangidini ezweni lasenkandla umfundisi uGumede bathi umgodi uphakathi nokhalo ay siyafika izayoni afika amakholwa awukhaya khala bayakhala bambozile ogogo lapha manje lo mnumzane wekhaya abantu abebenothando lweqiniso hayi abantu abanothando lwemali ukuthi uma ungenamali kuthiwa ngizokwenzani ngawe othi uma John umasibabisane kuthiwa uma usuvuthiwe ke sekulungile usungadeda abantu abebenothando bephuma emzini wakubo bekhalile belandela ibhokisi befika emzini yamadoda abahloniphe kama lenkosi alibongwe bo isindaba maselise ingcwabo selise engqeni zamadoda kwezakala isidumo lapha kwamkhulu ukukhalwa abantu bephuma bebaleka endlini umfundisi naye uqoka ijazi lakhe nephambano naye waphuma abaleka kwathiwa kwabaleka nobaba othenjiwe manje kwezakalana kanti ubaba mkhulu useyavuka esidunjini yavuka into kanoma sikisiki inyoni esindwa isilo sayo ahlala ngesingi uthi lalelani angisona isipoki ngiphuma mina ezulwini ngiphuma kwenzayo ngifica inkosi yamaNazaretha ngifica uPombela isitimela samampondo ngafica umama intombi yakwangema yathi yaqhamuka ivunule nawe yangelona Nazareth kanti kunjani shembe lapho usibizela khona awuyixoxe kahle indaba ukuthi kanti usibizela kuphi shembe hawu izulu lakho shembe linjani awukhethi balala umuntu abantu bakhethana hawu shembe kanti unjani umthetho wakho hayike babaleka abantu baleke ngisho nogogo babaleke bonke babesemnyango nomfundisi wabuyiswe sesemnyango wathi hayi angihlona isipoki iphuma ezulwini kuqhamuka umama evunule ngevunulo yonke yamaNazaretha yamakhosikazi ka14 uqhamuka esangweni ayivulelayo anqamuke phakathi avuleke wathi wasonbuza ukuthi Bhopho ulapha nje ingane uyishiye nobani uthi ngathi sengisajabula uthando lukamame wathi ngithi ingane uyishiye nobani wathi ungangeni sengiyokucelela enkosini yezulu hey izwa wena olibele inkonzweni ukuthi uzobona uJesu noMaria noJosepha lena khona ushembe umqali wendlela lena kukhona ilanga
wasezulwini lena khona umSamaria olungileyo lapha kukhona unyazi wasezulwini siphelele iziqu ufunani kanti indaba enkulu ke base beyabuya abantu bayithanda phela abantu indaba babuya bonke abantu kwamigodi kwaphela isihluku ukukhala balalela le ndaba wasethi kwe uthe uma ngema sengocela enkosini yezulu nomhlaba naqedane wamcelela wabuya wazothi sengikucelela enkosini yezulu nomhlaba ithi phindele emhlabeni wabuya ubaba mkhulu wabuya sekhuluma olunye ulimi esethi ushembu uNkulunkulu lathi izwi likaShemba kangene ngisemabandleni ewatyena amabandla ukuthi into ayiphethe ayiphelele into epheleleyo isogaganele lobathi amleqamadinani ukunze ehlabeni nemantshobeni somelothina njengentetho umondlo kakhulu phansi kusho umuntu wasezulwini maNazarethe umuntu onothando umuntu ongakhethi balala umuntu unemali awunamali awubukeki uyabukeka yena ubuka phakathi enhlizweni ayibongwe inkosi bantwana kaNkulunkulu angiphethe enkonzo ngiyabonga Nkosi yamaNazarethe ngangingawazi lokhisimuzi kaMashi ukuthi kanti ukhisimuzi mina ngithi ukhisimuzi uApril ingane zakho Nkosi zasentanda lapho ngibeke khona zike zangimangaza ngolwesithathu zangibiza zathi ake ngingise phakathi kwazo sesihambana nangu Mathenjwa sihamba noMathenjwa safika ingane igcwele lapha yana izingane ezazithengela inyama ingane ezazithengela obhasketi labe ngiyabona bethengela omama bangaphakathi ngashawuva lokuthi wa Nkosi yami hawu kanti nami kulovaselo uzosuka qha ukube khona into enhle kangaka esakimbeki yini mina acishe ngathi ayinini indokhatha nonyazi nini ushobhe kangaka ufanele ushembe lo kama lenkosi alibonga ngibuye baba ngitamasa kukhona yonke into yokufekefeke phakathi kulo basket ngamandla nangothando lwakho igama lenkosi alibonke baba ngeke ngisuke kuwe ngoba kunzima ukusuka enkonzweni wabe ngimkhulu bese ngisonde ngabe sengubishop manje bese beqalile ukunginika ijazi labaphila lo mengameli sengizoba ubishop kwakulikhulu ukuzala ngikhuluma iqiniso kuyisabatha maNazarethe ngaqoka ingubo yaseSan John ngaphezulu ngaqoka yangapha yamaNazarethe ngaphansi elungishayila ngalamalanga lithi wenzani lapha wena ayibonga Nkosi lafika inyanga ezulu yathi hawu mntanami usufikile mntanami athi ngakulindela ubaba mkhulu wakho athi akufuna uthi ubani umgcile umthetho kaShembe ubani umendlalelayo ubani umlale umthetho kaShembe ngabuya wangigona inkosi busisa abazwileyo oh feel ulandelwa izizwe siyasezulwini siyabonga Nkosi uthando lwasezulwini ukusikhumbula ukuthi nathi kube khona uNkulunkulu avumba sikukhulume ngaye emkhulu umfana wakwaShabangu lona umfundisi eCilongwe ayibonga Nkosi kodwa ningasho njalo phela nina mina bengisho ngoba ngumfana wonyazi bantwana baNkulunkulu ngizokhuluma mhlamba kodwa nje ngoba sebeze bamdlulisa umphopho bengilovalo ngesaba ngolunye usuku ukukhuluma umuntu omdala lapha
uthi kwakuthi ngomnyunyaka ngesikhathi kaBhombela uBhombela lapha emsizini eshumayela yonke indawo aze lapha ngakovondela indawo nje iningi ehamba lapha befika abantu uthi kwase kwenzeka ngolunye usuku emzini wakwaJali kwashona ingane lengane ukugula kwayo yabonakala ukuthi sihambile kodwa iyashisa ayikhombisi njengomuntu osehambile emhlabeni uthi base bayithatha beyisa kudokotela dokotela wathi sineyinsuku ezintathu ihambile emhlabeni base bayasuka beya enyangeni uphushelekela mayifika laphana naye wachitha amathambo wathi lengane ineyinsuku ezintathu ifile base bayabona ukuthi impela ifile lengane base bayasuka abantu bemtshela ukuthi awuhambe nise kusheme lengane bahamba bayobika ukuthi baba kuleya musi waJali kulengane esishonile manje odokotela bathi neyinsuku ezintathu kodwa okusixakayo ukuthi lengane iyashisa kodwa yona ayisaphefumuli ukakalo loseluthi luzofika khona bathi wafika inkungu uqala yemboza umuzi kufika kwaShembe bathu abankulunkulu wafika kulomntwana owayesefile esekuthwini eyinsuku ezintathu wafika uShembe wamvusa lo mntwana waphila kayibongozi sengihlala phansi uthi umvakela umqame yena wayengakhulumi uthi unina siyamthatha yabelethe esengumntwana kodwa uthi engakwazi ukukhuluma uthi wahamba naye uthi sathi masingakwamsikatshani siye kuphakameni uthi ngathi bangiqala ngibheka umuzi ngathi kuma hawu ma umsongaka uthi wethukuma uthi wacishwa ngelahla phansi ngoba uyangazi ngikhuluma usangisakhona bayongicela ukuthi ngikhulume uthi mina ngabona umuzi ngababaza umuzi ngaqala ukukhuluma ngakafiki kuBhombela kayibongosi amen uthi kumgqama ngolunye usuku sengihlakaniphile nje sengumfana ngelusa uthi kwase kuthi esatshwa yiva ebangula iva usethatha isipeleti usifaka emlonyeni uloke elwa naleliva uthi wayesekuphazameka nje isipeleti sangena sivulekile emlonyeni safika sama la empinjeni uthi akwabe senzeka lutho-ke uthi wabuyela ekhaya wafika unina washo ekuyise uthi umngane lapha ngene isipeleti savundla kabili empinjeni uthi uyise wayesemthatha ke ngakusasa seyana kudokotela uthi ngenhlanhla kanti nangu uBhombela estation sesitimela uthi uthezwa wathi kumethe bathi uthi wathi yaqalaza kanti uBhombela uyambona uthi usethi awuniyaphila ekhaya uthi baba siyaphila kodwa nangu umfana wami inkosi umsakudokotela use uginqe isipeleti usethi awu unenhlanhla ukuhlangana noShembe uthi usehlanganisa izandla uShembe loke ihlikihla izandla uthi hayi hambani buyela ekhaya ingane siphilile uthi nempela bathi babehamba uthi lona hayi akusekho lutho angisezwa lutho uthi kodwa nami ngase ngithipha nje uba ngangasaba kwelusa ngase lo ngithi khona nguswayo uthi kodwa sengiyadla kuyadleka uthi ungasekho lutho sengibandile nje nami ukuthi phela ngesaba ukuyokwelusa uNkulunkulu eveza bonkulunkulu bakhe inkosi ibusisa izulayo amen wanofanelwe kubo
Yazi lwezulu ayingikhethe inkosi enkulu yasehlweni. Baba nginova. Iyacela Thixo omkhulu wasehlweni ukubonga. Qala kunedimoni ebengifisa ukuliceba ezulwini. Mashi ka 2022 wawukathathana. Kwazotho ka 2023 wase Nazareth. Kwawathathani uMashi emva kwawo nje uvale umhlangano Nkosi yamakhosi. Sase sihanjelwa inkosi yakwamsinga phansi. Kabhlungu. Ngakho kodwa nje ingena enkolweni. 2022 mawuvalwa nje uMashi. Lukhona ukuvadlwanyana ukuthi inkosi leli demon eningizimu sengazathi uNkulunkulu angasisiza asivalele lona ngoba akasazi. 2023 sasazi njelwa umshikile. Ngithi kangelicebele leli demon ba. Nakhona kabhlungu. Mangisuka eThuvukezi ngibuyele ekhaya ngenye imini. Ngiya nje ebhendini. La kwenzeka khona lengozi. Qhamuke itruck wasentrailer ngoba nangaleyo mini ngafika ekseni khona. Ngayifica itruck isesweni. Ingavumanga ukuthatha ijika yalisilnqamlela. Ngase ngihlangana nayo itruck kwangathi ufuna ukubuya leso simo nami mangiza ngemoto ngashaywa uvalo. Ngiyacela ngiyazi lwezulu sinqobelele leli demon. Bakhonze benkosi angizoba mude kakhulu angiyena nomuntu ojwayele ukukhuluma ngesaba. Kodwa ngithi angilixoshe lelithuba ngilenze ilungelo na. Ngawo Mashi inkosi kade iseNazaretha xoxa ubhombela amaNazaretha. Yayisiya eHading emzini waseHading omzi wabantu kwamasipala. Xoxa uthi uShembe yayilamula impi eManazaretha. Bese siphelele insizwa eHading kakhulu kazi bafowethu bamatekisi. Base bezidela abantwana benkosi baya eNazaretha bayozehlisa. La salifika unyazi abantwana benkosi ithenye insizwa yakwaSinama ehamba nosomlomo bebekhona la ngesabatha ntambama. Sibonana nayo kwa okay esitolo hlangana nje thilini ethi mntaka mzulweni kubonakala ukuthi eHading kufika insimbi ezinye insimbi unyazi. Amen. Ithi sikhonzame enkosini angeke akuvumi ngithule. Bongixolelo zakwethu. Akuvumi. Ingakho ngithi wena ufanele ukubongwa nami ngiyakubonga. Ngiyababongela abantu abezelwe kule nkolo bakhulela kuyo babusiswa beabantwana. Siphenduke mina ngiphendukile la Nazareth. Phendukile. Kodwa ithi insizwa ewumsakazi la kwesinye seziteshi esikhulu i-32 bekuseni kwakuyisabatha ithi maNazaretha nifone ningitshela ukuthi imfundiso kaShembe inisizephi nina nemindeni yenu. Yasho kanjalo ekuseni. Wayilalele uzokhumbula. Lasezifona insizwa zafona ezikwazi ukufonela ukhosini. Kwathe yokugcina yasithi lensizwa ilona iNazaretha yathi ngiyabonga ukuba bekuvele kwangena wena eqaleni le ndaba uyikhulumayo lemfundiso nami ngingaphila ngayo ngingesilona nje iNazaretha. Yasho njalo. Bakhonzi benkosi 2020 Bombela wafika nangakithi emzini wase foundation ngayibonga Nkosi. Umntwana wamzolweni lo soke eHading emzini wase foundation. Ngiyazi lifikele 2020 ngizogcina ngendaba kaBombela. Kodwa sisekuye namanje kayibonga Nkosi.
fikile 2020 kwakumhla ka4 maNazaretha sasuka kuyisonto kumhla ka1 August ilivaliwe izwe siyobika sasiyokubika kodwa sasiphethe indaba ezimbili lathi mayilalelo wasezulwini wathi ngolwesithathu ngiye foundation kayibonga inkosi maNazaretha ngifuna ukusho ukuthi bantwana benkosi ushembo uNkulunkulu yasho njalo inyanga izulu yathi maNazaretha atshena nabantu ukuthi nisho ngani ukuthi ushembo uNkulunkulu insizwa eSolomani nina maNazaretha nikufanele ukuhlupheka ithi nihlupheka nje ikhona lento wathi ushembe yenzene ningakayisi yasho njalo insizwa eSolomani utho uthubhobela kwabadala uthi nina maNazaretha neswele lutho uthi nina manginganikhombisa la nginisa khona nginilunguzise noma ngewindi amukhona yedwa ongafisa ukubuyela emuva kimi uthi makwenzeka ubuyele emuva ngithi mina shembe thathi umese uzinqume amukho noyedwa ongangabazi ukuzinquma ngoba ungabe sesuke sesazi ukuthi uzoya kuphi uthi nina neswele lutho wayinganika uNkulunkulu ukuthi manifest ukunquma inkomo uyikhombe njengomunye wephansi uthi kodwa wasebheka inhliziyo zalesi sizwe sabantu abansundu ukuthi siyoqedana sodwa wasesinqamula leso sipho wasesinqamula leso sipho wathi wayinganinikeza uyikhombe wasethi emva kwalokho uthatha umese uyinqume ngoba usukhipha igazi kodwa usuyikhombe ngomunwe kuphela wasebona ukuthi hayi lesizwe simpishona sibonga baba ukusephuca isibhamu abantu abangephucwanga isibhamu maNazaretha ziphelile insizwa ngakithi esiphathe isibhamu angixoxa leyo ndaba ngigcine kaBhombela ngisahlala la i17 ngikhuluma ngokwephuca isibhamu maNazaretha hlala la i17 ithenye insizwe ngixoxela ithi mntaka kaMzulwini mina ngangiqamela esibhamini mangilele ayikho into engangiyethembe njengazi uthi kodwa mzukwane nizohlukana naso Job 33 verse 14 uyifunde ekhaya uThixo uyakhuluma kanye nakabili nokho umuntu engezwe esibonakalisweni sobusuku lapha ehlelwe khona ubuthongwe lele embedeni wakhe thilensizwa ngabona uBhombela ngene eminyaka wasefika emanga sekhanda kimi wasejika ebheka entshonalanga la ngilele khona wasebuza wathi mntanami uthi ngiqamele kuyo insini wasebuza ukuthi mntanami yini uqamele kuyo uthi omunye sibonakalisweni ngathi baba isibhawu wathi senzani la ithi lensizwa ngathi ngisigadile ngazo ithi lensizwa wathi uBhombela lalela thatha lesibhamu yosilahla uma ungakwenzi lokho thina boshembe siyahamba manje sizosala isibhamu sikugada siyosala isibhamu sikugada baba ngiyumntwana omncane ngiyabonga bongela izwe laseHadini khumbula Nkosi abefundisi abadala obaba uMpofane fundisi baba Jojisa Ombewani sibonga Nkosi uthando walishiya kulwamuzi wasefoundation ngomhla ka4 siyazama Nkosi ukusakha isibhedlela sakho bayibonga Nkosi Nkosi bosise ngikhulumile siyabonga amazwi ukufakaza okuhle nokumnandi esiphiwe ngumfundisi benkosi inkosi izobusisa sizovala inkonzo yethu yamanje ngesihlabelelo sekhulu wama-28 128 sizocela umfundisi uGumede wasemsini asihole lesihlabelelo inkosi imbusisa inkosi busuku abangcwele Nge